abeja barukurenga omu mutwaro gumwe okuruga omu mashomero ga siniya nibo bahereze kuhika hari Sacred Heart Guru okweteekateekera emizaano y'amashomero ga siniya eya Uganda yoona. Amashomero agarukurenga 50 agarimu St Elizabeth Girls Secondary School, Bone Council Girls, Maryhill High School, Bweranyangi Girls, Mbarra High School, Ntare School, Kibasi Secondary School, Chamate Secondary School, Buremba ISS hamwe n'agandi. Nigo gajwekire ekyanga kya Ankore omu mizaano egi. Ntare School na Mbarra High School zayebembera na tiimu 8 omu mizaano egi. Maryhill na Chamate ISS ziine tiimu 5 kandi Kibasi, St Benedict Kakamba, Mbarra Ame, Isingiro ISS na St Andrews Rubindi boni bija kujwekera omu mpaka ez'okubaka. Mu group yitu turi mu group H and mu group H twatine Kibasi High School, then twatine Kajans Progressive, so far nizo zayikamu timu zumunana Ntare School nizo iresire ku representinga kandi timu zona twina amasiko nizakora kurungi. Guru muturwa harugwa guru twashikayeje n'abana bakina umugara marungi twijine na timu zitanu azo mugenzo timu zitanu harimo champions bankore abozi nabishi aba Woodbo bakina umugara marungi nabona hati baryaho umucayi yitu ya under 14 girls tutambwireje nyuma ziyo tikakumya shaha kikunemu icyo muco murundi abana bafunatanye ku wrestlinga kandi kindi birizo atino game zitafacha kumwincha kare so abana bine time yo wrestlinga. Emzaneji yatandikira izoba neyo kweze sande yona erukuzanwa gasha kwa Aloysius Byamukama omuruguru